Hi ma'am, welcome back to my channel. Aduga ngasidi akoy Moirangkhom gi crush haiba restaurant da imanabi binurane gi birthday celebrate tawba chatni agi dress mari khallaba matungda ni si setli yam wai dress kan bazen ne khallapadagi aduna mayam mehinda na batawbiyo yam wa ba dress andaida restaurant da yore akoy imanabi mayam khakha lakpa hore akoy haze fazna moine arrange tawbirame yengoi restaurant yam nungai ano boy ba yam ju fazari achapoti khoha ma hainingai leite aduga mogi chef se yamna experience of a chef ni sida imanabi be later sina give away magi pina ba return gift pina ba adagi akoy karaoke tawna ba mayam lang la later achapot puthorok su hore akoy karaoke gi sei khali ne se yam hai bagi na te du bo koy hang hak sat sak sena han hairam ba mem da loin kaw gre sei je sum salak ta badagi nu ise ho koy kai gino da koy sei je sur je sun ta dra ba aduga khara haibu mem dusu loin kauksin graba aduna akoy prepares toraktabagi aduna mayam matiga no akoy na khara sakran je sum nungai bagi imanabi yam pon bagi akoy black thim ni se birthday se aduna black mem senara isa yam loin mo black loin senara e aduga imanabi mem sima hai da sei je yam na takmat le hai na aduna atopam sa azena aduga mayam MLTR zu yam na ngauna bagi adugi sei sak se handak MLTR manipur da laktoi dana mayam MLTR ngobi ba yawra comment ibiro yawba tadi akoy zu hang nungai se na mayam je pun ba se pulap ta phangde ama munani amo mu yaw to nga si bi thani am ko ni around 15-16 ne pun police aduga koi sida mo je continental Korean food adagi Chinese lang yawe chaning ba dagi Italian pizza yam hawe freshly baked pizza ne ko ji handmade hadi kano ne do pre kahani cook do na te ko mem sa ije na su ta boy ta da boy ko nungai bi ni hab tin imai di kud ni ko ya su ta ba ta da gi wan te adana me yam ni ne se ta do su ni adu bo afternoon we had a lovely afternoon with all my friends from Moirangkhom aduga akoy ina ba sa my birthday da ko ko na una ngam me aduga ko isa sa kana kana ngai thakse na ngai ko ina ha adu mangai ni we can achieve it. Come a little bit closer, baby. Get it on, get it on. Tonight, it's the night when two become one. I need some love like I never need a love before. Other hop up. I just called to say I love you. I just called to say how much I did. 16. I'm the dancer on YouTube. Y'all today.是的，还不该是他们 ，no，是他们上面的是他们在这里。是的。akoy cake kakpa loiraga haze akoy chare achapot mayam akoy na chaning ba mayam pizzas adagi kimbap adagi imanabi season Bangalore gi do mayaw da bagi video call da ine miss taw bagi adagi akoy coffee adagi anything akoy chaning ba chare yam hawe achapot loina ma sina mogi outside ne sum utera ke phazai na yeng haning bagi adai imanabi yam photo namje ko se na koy je chalo thank you for coming lagi season mayam na aingonda thok taw bidi ba lohong na ba na mathangi aduda just for the fun we did it and it was very nice
and it was a lot of fun. Aduga sina nungdang taisla'e moise barge yawe loinimako. Adagi achapoti yam how I totally recommend this place to anyone who wants to have good food and good ambience, and it's really worth it. Aduga coffee yam how moigi coffee zo. Adagi aidi pizza do ngawre. Adagi noodles so how loi how ayamba. Adagi adum haire moigi kano chef se adum haire ang khange. Adagi Moirangkhom da leibani adana birthday party gumba tawning so mayam adum chatlo ako yam nungaire ngasigi numitse. Thank you for watching. Bye.